Ryntih Sports Club Pynbam no ya ke Shalong Lajong Football Club da Lajong la not ha ka jing kun ke balalong menta ka no phaisni hamadan MFA Turf madan Polo Shalong jong ka limpung OC Blue Shalong Premier League ba pelong da ka Shalong Sports Association bat ka Miglia Football Association Kinoi lekai ke Ryntih ke blayo bentap ye ki Lajong na benta ka kanhon ulong Wilbert Marbanyang ublayo ka kabuk share bentap ye ka goal na benta ka club ye lekai ka jau ha ka minute ka bar phau bat ulayo bentap ye ka goal ka bar ha ka minute ber sapuh nyo baru Alan Lingdo nong bri ublayo bentap ye ka goal ka balai ha ka minute ka bar ndu pun nyo jong ka kelamian Nah, itu baby yes maraha inside kayak kepangi ai mangi ada kisnap yes mut ini sutenap ni yo ya ka banang ini job ndai yes ki long so dedicate like ini inside the kick long so dedicate what la kalau jong di play so quick football passing of football long very quick long very sharp ndai mangi kumno bandil pat kumno mangin patai waktu ki coach players position ya ega tactical thing ko bang ngabatay inside the first half hantu isa ni start ban heavy to be like goal iya ko football ko long ba nada feel ya kai ba kanu kan team ka ban kwat ka ban line group nada feel ban score goal New York confident New York advantage ada ngimla ban score goal ya kawan kelahi mati frustrate ni tu ada dan ani kadang tak si New York man have apa yang jenis bila kai ka ba internet indrai both side di play well but ngin tam tak goal like itu. So I thought we have picture from me about football, unfit, but the last 4 matches experience from exhibition with you, but really how much is it?